isingisi siyathanda ukubukisa ngathi. Hawa isingisi sinobusathane siyabukisa ngomuntu. Yazi isingisi na ukhuluma nabantu bama insurance, ukhuluma nabantu bama funeral cover efonini uwedwa. Hawu ukhuluma nabo kamnandi ichelele yokinto. Iba nomuntu live so bafone abantu bama insurance nama funeral cover lapha. Siyalahleka sikhambe angazi mina kuba yini. Silahleka kubathe bethathabeja Westpart ukudate. Angithi ufuna ukuthola amaphuzu. Ifoni le iyaringa. Uthi no, ifoni le ngeze ngiyilise ngayiphendula. Ngoba kuyilisa kwami ngiloba amaphuzu empini lo engimdateawo. Bibambe. Bakhulume laba bama insurance yo. Wabathe bahlangana bathe usihlangabeza ngapha ubathe uyabopha ngapha hawa isigisi. Hayi sibukise ngawe. Uthoma uba red flag ke kulo muntu omdateawo. Net ngesigisi nje kwaphela. Ezonke izinto zi right ngesigisi ukuthi kufona abantu bama insurance. Khan ubatshela ukuthi ngingangifoneli ngesikhathi esinje ngizakufona ebusuku kuphela. Hawa madoda isigisi yabukisa ngathi yo. Into elule ngiyaziwe igama elilule engilaziwe. Lacime kabathe kuyathathabeja